Arngut neki hedu jangka sarkar pedeng kentup yau menteri dengan bakdu Narendra Modi bat menteri korbari Amit Shah kilawan seselong mentakasi kasih bam semai jangka sarkar MDA ke bahar. Lalu kini ke arngut lawan ru presiden jangka seng BJP JP Nada. Baru langut kilawan sini. Ladies and gentlemen, we welcome in our midst on this historic occasion Modi ulapai pora coban yang kecing pahara ka bajur daki SPG batu dia keyboard pahara jangkari India bat kemburu keyboard pahara jangka celah. Modi ula aiklei yaki karangut ke menteri ke belas semai yakani kesni bat dia mulai bam semai lai ibu ya keren bat ki bat ula thamet ru ya wei na ki menteri brak thamai ka tau ba saklar wajri amli jaka mau thar rashan. Hadin berada man wasmai lai iba u menteri rang ba do jangkari India Modi ulam ino nak tega jaka baru laki banyak kali bandai paino. Kini kajing syamsmai jang ki anut ke menteri mentakasni ka la simpor amtam ya kashi kenta. Bat kini kajing wan jang menteri badu bat kumjuru Amit Shah menteri korbari kala penlong ya ki bos sencharge ka district bat ka jela ban penlong ya kajing pahara ka bajur bat kumjuru. Ban penbej ya kar komyat kali ya ka pakai babun ki jaka amsyam lasha ban ya sakit jaka ki marjan bat ka raj baban. Nada ya ka surok ke bawan kitan opor selong lapan sangi kali nadu ke pos steng mestep hadu ke pos ka asteng kat ba menteri ba do 4 mi nanang ba selong.